A organización do torneo traballa estes días en descanso para que non falte nin o máis mínimo detalle de cara a fin de semana. O Estadio da Alta presentará as súas mellores galas para acoller un campeonato que co paso dos anos se está a converter nun dos de maior renome de todo o ámbito nacional. Están los jardineros, está la brigada de obras, están acabando de dar os últimos retoques y bueno, y parece que incluso el tiempo va a acompañar. Nel tomarán parte un total de 39 equipos en categoría Levín, entre os que se atopan as mellores canteiras de fútbol. Era unha utopía pensar de que a mellor un Madrid, un Zaragoza, un Villarreal que puderan algún día estar no torneo. Hoxe a utopía é creer que un equipo potente de calquer sitio do mundo non queira vir ao torneo. E para min é un orgullo. E todo grazas ao traballo de Julio Mariño e todo o seu equipo, un grupo de voluntarios que pon todo o seu empeño nesta cita, que ten ademais un marcado carácter solidario, xa que todo o recadado no torneo irá parar á Fundación Aladina. Desde que empezamos en el 2019 con la causa de la Fundación Aladina, llevamos 40.000 euros, cerca de 40.000 euros entregados a la Fundación, una cantidad ya muy importante, y esperemos de que este año también podamos darle una cantidad también importante. Dende a organización agradecen ademais o esforzo e a colaboración de numerosas empresas e negocios da comarca que co seu apoio fan posible este torneo. Pero ademais de deporte e solidariedade, o campeonato representa tamén un pulo económico importante para o comercio e a hostelería da zona. Creo que este torneo a día de hoy está consolidado como uno de los eventos que más repercute en la economía de Arousa Norte, en calidad de coste para la Arousa Norte y lo que recibe a cambio, porque estamos hablando de un retorno económico en este torneo sobre los 600.000 euros, que se dice pronto, ¿entiendes? Entre as novidades deste ano figura tamén a estrea do novo logo, unha marca que intenta representar a esencia do torneo, que agardan se converta xa na imaxe representativa que identifica este campeonato, pero non só iso, o que busca é que sirva tamén de mensaxe de ánimo para todos os rapaces que padecen esta enfermidade e tamén para as súas familias. Sí, libre de mal, mentras poida facer o torneo, este será o logo oficial do torneo. A verdad que a empresa Kiwi que mo diseñou colle ben a idea que eu quería plasmar. A verdad que é un logo que non quero que se vexa como unha imagen, sino como un mensaje de ánimo a todos os rapaciños que padecen esas enfermedades e máis os familiares. Dicir que con valentía, con ganas de tirar para adelante, se pode.